Assalamu alaikum rahmatullah. Za Hazreti Isa alaihissalam mi smo pričali i pokazali da je Hazreti Isa alaihissalam bio Božji poslanik i on umro prirodnom smrću i sada jedan naš prijatelj je pitao gdje se nalazi njegov grob. Svaki čovjek, bez obzira da li on je Božji poslanik ili koliko veliki čin on ima, on mora da ukusi smrt. To je ta jedan stvar. Nema bježenja od smrta. Svaki čovjek mora da preseli, osim Bog. Svaka stvar, svaka bića mora da ukusi smrt. Hazreti Isa alaihissalam bio Božji poslanik i kada se pojavio među Jevrijama, oni su njega odbili i Biblija kaže da on imao samo 12 sledbenika. I isto on bio poslan samo za svoj narod, za Ban Izrail. On nije bio poslan za cijeli svijet. Prije dolazak Isusa alaihissalam i Jevrije, oni su bili 12 plemena. Od 12 plemena 10 su bili istirani iz Palestina. Nebukadnezar bio jedan kralj i on potpuno uništio Jerusalem i onda on učinio 10 plemena kao sluge i istirao iz njih i oni su napustili Palestin i onda su je selili prema istok, prema Afganistan, prema Kašmir i tamo su je selili. Interesantno je, ako čitamo Biblija, nekoliko mjesto Isa alaihissalam ili Isus je rekao, ja nisam poslan osim za zgubljene ovca Izraila. I to on spomina ovo 10 plemena koje su iselili iz Palestina. I čak ponekad se kaže iz Kenan neka žena tražila blagoslov od njega, ali on odbijao i rekao, pošto ona pripadala od druge plemen i Isus njoj je rekao, odbijao da njoj blagoslovi i rekao, ja nisam poslan osim za ovo zgubljene ovca Izraila, to on spomena ovce kao narod. Gdje su otišli ovo ovce i Isa alaihissalam morao da ide tamo. Pošto on to kaže i on rekao, to je svrh njegov dolazak je da on stigne tamo. I čak u jednom mjestu on rekao da oni će mene slušati. I tako ovo poslije događaj razapeća, Isa alaihissalam napustio Palestin i onda otišao tamo, Kašmir, nastavio svoje putovanje. Za taj tvrdnje postoji mnogo znakovi. Neki ljudi su pisali da je Isus bio Indija prije događaja razapeća, ali to je pogrešno, pošto on otišao poslije toga i časni Kuran isto govori da Allah dao otičište Isa alaihissalam i njegove majke na visoko mjesto gdje se teče ovi izvori. I to je mapa za Kašmir. I tamo su boravili ovi 10 plemeni i Isa alaihissalam ili Isus otišao kod njih. Oni svi su njega prihvatili i pošto on ostavio poruka da poslije njega dolazi još jedan poslanik, časni pratjenik sallallahu alejhi ve sellem, i ovi ljudi kada su primili poruka Islama u Afganistan i Kašmir i svi su prihvatili ovo Islam. Interesantno je, u Indija muslimani ima, na cijeli Indija postoji, ali nisu bili toliko masovno selja kao nacija, oni su primili Islam kao u Kašmir i kao u Afganistan. I Srinagar, ovaj glavni grad za Kašmir i taj dio što je u Indija, i tamo je nalazi grob od Isus i tamo se
kaže kao ovo princ poslanik dolazio. Historija pokazuje da je bio neki poslanik koji je bio stranac i dolazio tamo i tamo je on boravio i do dan danas postoji njegov grob i neki ljudi koji idu onda oni vidi i mimo toga ovi narodi Kašmir oni su potpuno drugačije, njihove face su isto kao ovi Židovi i to se pokazuje da je oni ne pripadaju iz Indije nego ova nacija došla sa vani i to je taj stvar koja je Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. on napisao jedna knjiga Isus u Indiji i na ovoj knjizi on pokazao od razni sa argumentima iz Biblija, iz Kur'ana, iz hadisa, iz historija, iz medicina da je Isus bio spašen poslije razapeć, on bio stavljen na razapeć, ali nije umro, samo bio kao u nesvijesti i poslije on došao sebi, onda je u tajnu on napustio Palestin i tako je on završio svoj misao i tamo je živio i tamo je on preselio i u Kašmiru, Indija se nalazi njegov grob i to je jedan veliki argument i inšallah doće skoro vrijeme kada ljudi će prihvatiti ovo vjerovanje, što običajni Mesija a.s. rekao, sada ljudi čekaju za njegov dolazak sa nebu, ali prođe jedna generacija, onda druga generacija, treća generacija i kada oni vidi da njihovo ovo vjerovanje je samo šuplja priča, nema nešto u stvarnost u tome i onda oni će napustiti ovo vjerovanje i tek tada oni će prihvatiti da Isa a.s. ali Isus, on je umro, on je bio poslanik i čovjek i on završio svoj misao, nije otišao tjelesno prema nebu i nije negdje živ, nego umro kao ostali poslanici, ali inšallah vrijeme će to pokazati i ljudi će promijeniti svoje mišljenje i svoje vjerovanje, pošto do sada koliko vrijeme prošla, još on nije vratio. Ako bi išao negdje, onda treba da vrati, ali nije tako. I to je odgovor za vezani grob od Isa a.s. Assalamu alaikum.